eningizimu enyakatho empumalanga entshonalanga la kufinyela khona lelikhasi lingumsakado empeleni hamba impilo eFeso Swatini kanti futhi nasavena bomakhelwane bo South Africa kuyoshona ngeshiya kwethlwandle kuma diaspora lapho ke lifikelela khona ngokamoto isibongo sami angihambi ngedwa la ngihamba nemgcoja kaNkulunkulu ngiyithi this is the great prophet hlula madimoni lo phakaniso lesikhathi namhlanje phephethe ngicela uvusele naba babukeli nginesithathu kusihlwa siyabonga kakhulu futhi siyabonga Moloyi what an opportunity yes lord egameni lenkosi lesithola namuhla ukuthi singene sinawe khona la ihlelo lelikhulu kakhulu kunjani egameni lika Jesu Kristu sisifuthi sibonga kakhulu sifusena kumbukela ekhaya lapha khona la sibukela khona egameni lenkosi kongathi uNkulunkulu emvakalo kwale podcast yona akayishintsha kakhulu impilo yakho egameni lenkosi namabe sibukela lapha ku Samsung ku laptop la ukhona khona siyavusela singena ke prophet kusihloko leSmartima kakhulu yes buti prophet yes yini emadimoni bantu Moloyi la ngephandle sithi bahlaselwe ngemadimoni labanye la ngephandle bayathi lokho ukuthi emadimoni akhona angikhuluma Moloyi nje ngibe sobala ukuthi emadimoni yinto lekhona Moloyi yinto lekhona emadimoni are spirits moya ayimimoya okay but they're not just spirits emadimoni anababe wawo okay yebo utawubuka futhi omkhulu leBhayibheli encwadini ya Revelation okay noma esambulo chapter 12 utawubuka verse number 7 futhi egameni lenkosi utawuchaza yonke indaba yasemadimoni kufuzeka kanjena asembulo 12 verse number 7 kwesuka impi ezulwini Mikayeli netingelosi takhe balwa na Nyokangwenya Nyokangwenya akanye netingelosi takhe naye walwa kodwa behlulwa boNyokangwenya kwabade indzawo yabo ezulwini Nyokangwenya lo mkhulu walahlelwa phansi le yanyoka yasemandulo lebitwa ngokuthi ngumhlebi noma ngusathane umkhohlisi wemhlaba wonke wajikitshelwa phansi emhlabeni kanye netingelozi takhe Moloyi indzaba leBhayibheli ibeka sobala okay lithi leBhayibheli Sathane Moloyi bekahlala ezulwini bekanlenye yetingelosi ahlala naNkulunkulu leBhayibheli lithi bekadumisa uNkulunkulu kwabuke ti so leBhayibheli lithi Moloyi Sathane waze ugwala ipride waflex uNkulunkulu amnike ingcenye yembuso leBhayibheli lithi uNkulunkulu lokafuni ukuthi umbuso wakhe awushele nalomunye umuntu ngivaka sekusuka impi lenkulu kakhulu wathi ngeke sihlale sibonkulunkulu sonke endzaweni kuthiwa manje wase uNkulunkulu thumela impi libutho lakhe wathumela Mikayeli ingelosi lenkulu ingelosi yebo kuthiwa bekunamnyokangwenya Nyokangwenya ngisathane qobolwakhe kuthiwa lapha kwaliwe ezulwini wasuyanqotha mnyokangwenya kuthiwa after sanqotshiwe wase ujikijelwa emhlabeni wabade indzawo yakhe ezulwini lamhla Moloyisi lamhlabeni nje sithupheka so indzaba yamnyokangwenya lo wajikitshelwa kuphi emhlabeni so kuthiwa walahlwa emhlabeni netingelosi so in other words letingelosi tinema departments lahlukahlukene ngakho utawukhaza ukuthi umuntu unedimoni lebhingi umuntu unedimoni lebugwala umuntu unedimoni lekweba umuntu unedimoni lenhlebo umuntu olamadimoni letingelosi nekwehlukahlukana kwayo njengoba loyi netingelosi taNkulunkulu tinemisebenzi leyahlukahlukene njengoba Mikayeli kuthiwa ingelosi yeye kunetingelosi tekuletha like injabulo yaNkulunkulu tekuletha kukhula Gabriel tekuletha mhlawumbe tindlo tebantu exactly Moloyi so letingelosi leto tisebenza ngokwahlukahlukana so nalamadimoni ke Moloyi nawo asebenza ngekwahlukana kwawo yes buti manje ke prophet njengoba uthi kahle kahle nangikuva kahle yes buti wasuka kulobukhona baNkulunkulu exactly
lo Sathane waguquka banginyoka ngwenya lo Sathane wasuka kule form yokuba uNkulunkulu le glory ngoba moloyi kungasuka iglory emvini okay kusala lobunguye ba ngoba moloyi lemibuso mibili ungivaka kunembuso waNkulunkulu okay nembuso waleli okay wasuka iglory yaNkulunkulu etikwakho ubese aba connected to lo mbuso wasemhlabeni so you are now a member kulo mbuso wamnyoka ngwenya lokusho si lama demoni dingelozi letawa lama demoni are fallen angels hey prophet okay so ke moloyi indzabane enkulu kakhulu ngoba emademoni moloyi ete usebenza yini lo msebenzi wawo emademoni nakafika nje lampilweni yemuntu emademoni moloyi umsebenzi wawo kwekanje moloyi is to oppose everything lethinda konke nje iphikisa nje konke ingaphikisa konke uNkulunkulu ipurpose lamdalela umuntu okay manje bekuthiwa uNkulunkulu udalethe ushumayele yes ona alwela ukuthi wena ube ngumuntu lotawuphila impilo lephambili ube sicakwa setshwala uyatibuta lo muntu udzawa wende njani kahle kulishana nepurpose yakhe uNkulunkulu lamdalela athi futhi nathi ngoba bakho sinuthu sazakiwa aqala imvumiso ahlabele angithi kusesevula ubunye bakhe kukhona lokuthi lento ikhona but lento ithunjiwe lamademoni so lo msebenzi wawo is to oppose everything okay let's think yaphikisa kwesibili umsebenzi wamademoni is to destroy lives bulala nje impilo debani moloyi bantu bayafa la ngephandle ngivakahle labanye moloyi bafa babulawa ngama drugs labanye bafile babulawa moloyi buthakazi baloyi labanye bafile moloyi babulawa nje bugoba abantu bagwela bona bonazarini baphethele maligciwane nendzaba yedemoni lenafike labulala lempilo labe libulala lempilo limgwadisa esehehle manje prophet njengoba sisakhuluma ngawo lidemoni yes but lingena kanjani emntwini ngoba naku sikhulisa abantwana konke singakangene le timpawu sifuna lingena kanjani le demoni manje asengithi nje nali ngoba laba mhlawumbe kuneminya ngasadlelisayo kwenteka kanjani prophet lesigaba indzaba yedemoni futhi kulula kungena kwalo futhi empilweni yemuntu eyinkosi yakho mhlawumbe futhi uNkulunkulu ngangibukela la encwadzini yebasefesu lapho okay egameni lika Jesu incwadi yabasefesu lapho chapter number 4 verse number 27 okay ukuthi lingena kanjani empilweni yemuntu 4 verse 7 ufunda nje befesi 4 verse 7 yebo kepha ngulowo nalowo emkhathisini wethu uphiwe umusa ngekwesilinganiso sesipho saKristu. I'm sorry but I wanted to say 27. Oh yes, 27 yes. 4:27. Amen. Ngisini babuke. 27 uthi ningamniki Sathane lithuba. Lisela alingabe liseba. Yes. Kepha kunaloko alikhuthala. Indzaba moloyi yelo kwanyana yengena kwelidemoni empilweni yemuntu liBhayibheli lithi encwadini yaJohn 10 verse number 10 okay lithi lisela lekutawugweba kubulala nekubhubhisa so in others moloyi ngumsebenzi welisela ukuthi libhubhi so uthi lapha moloyi sithi lapha lidemoni empilweni lingena ngokuthi umuntu adle sono. Okay, aphile moloyi sono liyangena liyangena lidemoni empilweni yemuntu okay yes moloyi lingena ngesono liyangena nangaba sexual immoralities okay lo uhamba ulala nje hambe ulala njengosababulala nje wonke umuntu ofika kuwe uyalala nje lidemoni liyangena moloyi kunemuntu lapha ekhaya naye angafakaza athi mina ngisakhona ukuthi ngelanga ngalandi abantu abang5
kusebenta le demon lento iyamdrive ukuthi alale ngishanga safuni ma angavona nga12 ebusuku molo ayofuna umuntu wesilisa ngadzaba ye demon ngekhaya lento iyanjikita ngephakathi kwakhe bhuti destroy lembi iyambulala ngoba uNkulunkulu umdale kune purpose so lento idestroy le purpose lomuntu so kungena molo ingesono kudla sona lo mnyemo loyi lapha ekhaya ngafakaza oqala kancane kweba okay kuntshontsha qala esikolweni ntshontsha ipenseli yakhe ayifili wena kuya wantshontsha timati abantu wantshontsha bobhaki nyalo sengumkhulukudu wesigebelo longayo ngelo sangumkhulukudu longaye emva molo lidimoni molo lento siyangena umkhono nesipanga sewaregister lephasi emhlabathini yabulala lo nembeza ngekhaya lo munye molo iwaqala kancane aqala ashaye abantu nyalo ingwazi lengaye wathi nje phazi ufaka umuntu wathi nje phazi umkhe ufake kuphuma komphefumulo akasangenelani la akasebenza lo molo kuqala labathi lamalanga labathi ngama 26 nema K9 K9 ngiyakubona lokho bafaka ukuthi bita ngema K9 bathi bhala umtimba wonke la balapha nje basibukela lapho ngoba lapho nje nesibukela ngoba baseba lama K9 ngilolo bafana lokuncane yalabo kule level phela ku level 12 esipathi hey indvodza kayigijimisa ngemuva indvodza manje ngamolay le demon lo muntu limnika lamandla lamandla lamakhulu kade and akwenteke makuthiwa niyalo umhlulekisi mani le demon lakhe linemandla hey ngiva kahle bro so lento molo yangena kancane impilo lo muntu lo la seliba netimbanze size listubborn kulesinye isikhathi molo le demon liyangena ke ngalama generational cases diqalekiso deminde lokuthi ekhaya mkhulu bekathakatha vele kufika kuqhubeke ilegacy yasekhaya ukuthakatha la khaya bonke abantu ku bloodline bayathakatha basebenzisa imithi emva komuthi bayaloyana kwanyalo nje bayakhafula lo nje lapha ngikhuluma labangibuka bayakhafula hey Nkosi yami hey manje prophet seliyangena ngale demon yangena demon how do we identify lento le lento yami noma lokuqinzetelwa ngilama demon nama operations manje sengubona ngani lento lena manje prophet ukuthi lento lesimo lesidemon lesilingiphethe le angithi molo umuntu lohlasela idemon lokwenda kwakhe bhuti lokwenda kwakhe kusokuya kuyasolisa akabi normal lo muntu akabi normal lo muntu moloyi thola ukuthi lesinye isikhathi lo muntu moloyi mangabe kuthiwa ekhaya uyamhatha sakhula beka umuntu lolungile abathanza abantu kunjalo so bathi ngiswathi imvi yenkosi kepha lamuhla ngendlela lasane dlame ngayo uyatibuta kwentekeni kulo muntu ungenwe yini ulidemoni moloyi khona nje lewe besifunza naye angumphathi waka SU esikolweni vele noma lanje vele inkonzo nguye sesimbita ngemfundisi ngithi ngiyenza ngise robotini lumuye ebusuku ngimbona bese ibhodo maloyi ukuthi miyawu msimisi kwendekile ngehluleka lokubuza kwendekani lo demon so ungenwe idemon lo muntu bese mbita ngemfundisi thina angithi umsebenzi demon moloyi isu destroy letimpilo talabantu ngivaka so moloyi as we speak my brother lamabareni kugcwele kuyesabeka la moloyi ukhanze intombi etana yonke intombi yakabo ingemind kujayiva inguni ijayive inguni moloyi ikhombise sitho sayosanganisela idzalaka semoloyi hey demon ibu ukhanze indvodza inemfatwayo iphethe ifoni iyamshutha lo muntu loyo iyombukela ekhaya seyiyodwa lidemoni moloyi angisinasatsakwe umvele lokucala sakuba into nje lemelula ufana nabala bavuma ukubheka ngana bagibele emaloli olabaya ngala hey Nkosi yami asikho lapho kodwa sikhulumiza baye mademoni prophet lokuthi uthi lento le demon lifika li destroy lempilo mina ngasikhuluma nawe lapha ekhaya une impilo yakho uyayibona ukuthi
iyaphela yeah ngenza baye mademon. Yes Lord. And lo munye prophet le demon selimbhilitela umshado as we speak now. As we speak. Yeah. Uyabhidlika lo mshado. Angithi molo lo muntu akasakhoni akaseneliswa ngilendodza yakhe lanayo. Uvungathi le ndodza ngayeyilamisa. Yeah, efungathi ufungathi nje le ndodza yakhe ayisi enough. Ayisiko enough. Yeah, ngasi ngawufela bangitrinyana bangifonyana. Demon lekunganeli. Lo demon lekungeneli. Lokuhlala ufihla iqingo always. Iqingo wena. Le demon. Ungathoba nenkululeko ekhaya. Ungakhululeki nje icingo lihlale lapha etafuleni. Ungafakaza lapha ekhaya wena make unanjalo lo baba kakho la. Lakhe icingo selihlala libhekiswe phansi kanje. Le demon ingenile. Le demon. Yeah, silamthi somthatho wena. Prophet. How wena ligama lakho ungiprophet hlula ama demon. Yeah. Usho ukuthi sesdeclare the mademon ayanqotshwa. Yes Lord. Help us, prophet. How do we defeat lento le? La mademon. Kwekuqala moloyi lengingakusho kumbukeli lapha ekhaya. Le demonic it's very difficult to destroy. Stubborn. Yeah. Kwekuqala first moloyi lo muntu lo kwekuqala nje irepentance. Ngoba le Bible lithi lo saku Kristu usidala lesisha. Lithi waqala bese kuyendlula. Sekuvela manje sekuvela lokusha. So in other words, kuze uhlele demon kufuna ufake leave molo emntwini ulitshale ngekhaya ulitshale ngephakathi kwakhe le leave alive bese uyaphendula bese by repenting usiyothi disconnecta lama spirits asemuva emndenini wakho. It's how we break the spirits molo egameni lika Jesu Kristu. Ngoba prophet nakunenzawo la khona kunekukhanya khona kumnyama kuyabaleka molo ukhanza abantu bagcwele emasondweni kodwa bafile ngemademoni kuleli sondo labahlali. Hayi phela moloyi emademoni phela akhona nje emasondweni. Asikhuluma khona emademoni emasondo. Angithi iBhayibheli vela ukuthi lithi qaphelani. Nathi timpungushe. Letembezeni moloyi. Sikhoba semvu. So le timpungushe tigcwele lamasondweni. Conniving wolves. Ngosiyam letinye bafundisi. Letinye tiyashumayela tibafundisi. Kanti timpungushe. Tiyembezeni gokolwemi. So ke moloyi letinye moloyi siyasikhulume ngathi la. Tishumayela uNkulunkulu nemadlodi. Timetele emadlodi. Tisine madlodi naNkulunkulu. Tisine tithunya letalala. Kuthiwa ngumdukisi ngumbulali ngoba le Bible silifundzile prophet likhulume ngalisela leli ngumdukisi yakuthiwa ngumnyoka ngwenya umsebenzi wakhe uye ngabantu ngemanga lithi ungumqambi manga so nalamasondweni nabanye bayabona bafundisi babo banele demoni akazange lo muntu abitwe akazange kholwe ngenza baye le demoni ifuna adukise labanene ngoba prophet lento kufuna siyikhulume ngoba kufuna asinesabi ngisanguvete lo babitela amadlodi abo ashumayele pulpit asepulpit athi uNkulunkulu nemadlodi ngibonga uNkulunkulu nemadlodi ngimdukisi ngimdukisi utodukisa libandla laKristu. Asubye umbhalo iBhayibheli ingabe inifutha umuntu mayibuya iyawukhanza kusekhona nikukholwa na. Mabuka lesimo mona indlela labadukisa ngayo uke wayithina nzaba ngoyiqala wasikhwela lomunye lo South Africa uvela sukume nje aphikise mbaba ngekholwa. Uphikisa ngekholwa konke nje kusakukho abale emadlodi. Emadlodi ngophela lapha la existe empilweni yakhe. Akubuta about the existence of God akutshele ngemadlodi. Bakhona ngenala kangwane bafundisi laba kanjalo ngithi bacapheleni. Sebafaka emahiye moloyi. Bafaka emahiye etangoma. Sebaguqukise bafaka emahiye etangoma. Sebafaka amaringana. Sebafaka nemaringi. Sebenako ngelabaye bagqonje lesudu but bafike bakhulume ngalamadlodi. Asepulpini khulume ngamadlodi. La mademoni la kubantu ahambayo ayakhona akafuni ke emasontweni la kukhulunywa khona iqiniso ngekhono. Angithi nange repentance prophet angithi molweni iBhayibheli kuMateyu 24 lithi ngenxa yokwenza kwekona
kuyawuphola luthando kulabanenge. Nkosi In yami. other words moloyi lokudla sono kudala inormality. Ngivakala. Lokudla sono siyawudliwa sono sidliwe ku national level. Hey. Yeah, kuthiwe moloyi ke kuthiwe nje moloyi asambelisa emaganweni. Yeah, siyawudla sono. Siyawudla sono nje. Sidzalase silalane emaganweni. Ngisho mfana kangazanga akwati ukudzalasa but makafika le ufika afunzelele. Makabuya naso uyadzalasa. Anzi ngisingesontweni ngigibele ikumble yembekelweni. Sikhuma lomnye baba. Ngenza bayikudzalasa le sicetha kubuka lenye video lapha lomnye makugenukile. Yeah. Sesiyayikhumisa waphoswa sibulala omunye abuya khona le maganini. Phoswa sibulala wasithatha utawehlanana. Ngule ndzaba ke moloyi ngemalanga egcina bhuti. Le ndzaba yesono kuyaba yinto leba kufashion. Kube nje ngeholiday nje lekuyowulalana nokunatha. Ngiyakuthiwa nje kudeclare i-national holiday. Kuthiwe leli holiday lekunatha tshwala. Kubitwe lelinye lekuthiwe ngumthandazo. Umthandazo wesizwe. Kugilwa tika ngulesikhathi moloyi. Lesikhathi. Ngulesikhathi bhuti kepha lidimoni li-operator ku-national level. Kufanele wonke lokuphila kuleli level abe ngephasi kwalelo demon lelo. Ngakho lamhlanje loyini nasemasontweni nebafundisi bakhona into sebayigwadlako. Emasontweni ngule demoni lila ku national level. Ngivakala. Lokusho ukuthi manje kuba khulula labantu laba prophet manje. Moloyi lamadimoni labaphethe labulala impilo tabo labasusako ebukhoneni baNkulunkulu. Ngoba wena moloyi lento vele moloyi flasi ikhuluma ebuti akunenzaba. We were born for this. And flasi sikhuluma my brother. Kunjani? Uyabona nje moloyi mawubuka lesikhathi lesiphila kiso labantwana bema 2000. Ngilempilo la sibayiphila kubhuti iyamangalisa kakhulu. So lempilo kunale demon leli khona eveni. Le demon lelithi labantwana kufuna balale moloyi kwendlwela abalabatsala. Principalities moloyi. Demon la ngamile lesigodi. Kuthele kulala. Kwethwalwa ngalabantwana. The time balalana baspreada le demon lomunye nalomunye. And labantwana abafuni kulala nemuntu lomzanga yabo. Bafuna umuntu lomdzala kunabo ngile demon. The time lo mntwana aspreada lendlu lomntwana ngulesikhathi lakhona khona lo mntwana utayispreada ngimzanga yakhe zanga aspreade lo mdzala kunaye kufuna yonke le live ligqwala lo moya wobuphingi. Nangabe uyakhubeka kusuwe ngile demon yakhathi kuwe ngoba ngiyakubona nje lapho sokuqala kuqhansula ukuthi sebathini mfanami ngilento lela kuwe elithi ngayi deliverance. Akafuneke esontweni moloyi. No ungaya njani ukukhanyeni kunento lebumnyama ngekhathi ngoba demon moloyi alifuni uyethu futhi takale khona. Fike ushe la. So labanye bakhona basenyanya ngito uyabona sebakhomenta khona. Sebathi hayi ba prophet bemanga laba ngoba sikhusile le demon. Ubonga wathi wathanje umnokho ukucover the code. Ubhala lokungasiko ngoba siba le demon. The code yathi kusele gibele. Ngichaza livesi stalibuka bobe delithi resist the devil and he shall flee from you. Losho ukuthi uthewe na prophet nakhuluma wathi la mademoni angena ngelithuba. Wathi iBhayibheli lithi ungamniki Satan elithuba. Exactly. Ngoba ngathwala lelithuba uyangena. Satan usebenza ngelithuba moloyi. iBhayibheli lithi udemandla unemacili. So uyayathi weakness yemuntu ngamunye nangamunye. Ngivakala. Bese lo munye lapha ekhaya utsotsanza imali kakhulu akasakhona iphila ngaphandle kwemali. Imali ngisingasi uyayintshontsha. Demon moloyi. Demon but so lo muntu udzinga moloyi uthe manje usitakala njani umuntu lo. Usitakala njani prophet? There is only one way moloyi, deliverance. Deliverance is key. Ngivakala. Na ulapha ekhaya khona nje uyakubona ukuthi impilo yami mana ayikhona ngathi angisingedwana la. Lento lengitenta kwathi tiyethusa tiyakhwasimli. So kuma pass phela ube utawusitakala. Jesu kuthiwa wawela luwandle wawela ngesheya wafika endzaweni. Ngoba kwakuthiwa kusemagadala. Tholakala umuntu lapho onemadimoni eminyakanyaka. Singenteka silana namprofethi nje sikhuluma wena nasekhaya bayakwati
demon lemsindo prophet ma siblings aqabana odwana ayabona la muwe uyahleba yeah lento iyaphila kuwe and icabanisa abantu ngisho emsebenzini nami nawe khona nesiphithi nje usomfubaza ngisayifuni lento le ngingashara lomunye umuntu wathi prophet ngicela ungithandazise uyathi angisakhona ukusebenza nangisebenza khona nedemon lekuntshontsha kakhulu uthi siyasibeke i-accommodate nama-colleagues ngifaka lapha ma-drawing ma-shelfeni ethu mina like ngikuhlala kuthiwa ngivule isikhwama lomunye umuntu angivule angikhona ukuphila ngingakantshontshi kuthi nje angithathe lento ayisiyami kuthiwa ngithathe mangingakebi angithikhanzi ngathi ngiyaphila ngake ngeba prophet ngibuya esikweni ngilambile ngayikhuluma lenza bona siyacweba bochisa inhlala asinangifika lapha ekitchen ngabona lapho lalibovu so I pink lady le lapho okay ngafike ngaqala tangilambile ngabuka ngabo ngasalapho la ngaluma prophet ngathi nje ngisesekhasi nekhasi ngeva tinyathela ngabo sekutagogo ngasalapho la ngalijanga lifastelo ngilahli evidence wangivuse kwatha umuntu ukuthi ubuyile uyathi ngikubekelele habhula lapha etafuleni sebalithethe lapho lapho uhlungu lengabuva prophet ngathi ngiphuma ngiyolifuna ngiyoliwasha le demon lekuba sengeba nento le sowudebela into yakho ngeva buhlungu prophet kakhulu moloyi awubatshele bafike babukele babukele emakhaya nangabe uyathatha ukuthi ke unesimo eselidemon noma idemon dlangele indvodza yakho noma uyadiva sisukuthi angikhona ikutibamba mani le demon lekulala lenkhanuko lekuphinga uyathatha unelidemon lemanga kakhulu unelidemon lekuthiwa ngulazy lekuvilapha uvilaphele nento letakusiya uvilaphele ngisho kusukumye kahlula amademon kumsebenzi Nkosi yami mina ngidokuqela umpometi ukhona ngale esithathu kusasa ngiyacela that's resist the devil le demon lesihlala tshela lona salithule manje usukume uye kumprofeti waNkulunkulu ukhona kusasa uyathanazela bonke labagulako labana lama demon i-deliverance ikhona ngiyacela nga-11 ashayise ukhona noma usho prophet ngisami mina ngiyatibona singihlala khashana ukuthi ngiyacela ungibeketele phephethe ngabo 12 ndabe sengikhona ngicela uthi uphathe umnika lo nganga 150 emalangeni yes lord ngoba nyalo nje khona bana demon lephikisa ngoba kuthi lapha sifunda kuthiwa le demon liphikisa konke uphathe umnika lo nganga 150 emalangeni uthe kumprophet ngicela i-deliverance yes lord usawungadeli ukuthi ngifuna imoto use nje ngidele nje usuthi ongikhulula ngoba imntwali nguleko molo ngicela usukume uthe prophet ngicela ukuthi ongikhulula akuthandazele akudelive akushumayela kuphelivi lelita ukukhulula kanti lapho uyasebenza ukhona umprophet nangemgcibelo nga11 shaya lenombolo leti ubhalise manje kule nombolo dibonako ushayele leyaswazi mobile noma sazi mobile ushayele MTN naku MTN ucele prophet ngicela ukubona kanti ngelisonto ukhona umprophet nakhona prophet uyabasita mos nabacelile ngicela after church ngicela ukubona ngoba yedimoni bese livuka la khathi enkonzweni disturb akushumayela uyabuza shumaya selithele bangumsiki kuba kanjalo so ngiyanikhusana nje ngiyaqala usukume spiritual tools akhona silwa nemademoni emakhaya i-anointing oil ikhona water of life ikhona susa letinto letihlanyelwe emakhaya prophet bantu batawusita kahle onke emademoni ayaguqa akhotha masithi atawukwati usithi Jesu ukhona inkosi yabusa manje lapha ngoba bazalwane baprophet la khona nangabe uyeva ukuthi hayi man le demons olalisuki ngaso uthe uto sinje ngicela nje kuto testa nang uNkulunkulu wa prophet hlule ma demons exactly and your life will never be the same again liyaphuma idemoni lekulahlekelwa ngumsebenzi idlange kulamala ngoba lapho besikhuluma kunebaba lapha emakhaya balahlekelwa ngumsebenzi imisebenzi kude moloyi kude imisebenzi demon le imali yayithatha nje imali inyamala lapho awuyiboni mali ngendana washinja nje lo 1000 nje washinja wadla nje 10 rand vele phelile vele phelile le mali so ngiyacela nisukume nide sukumele impilo yakho yilo mfana make yilo nelidemon lelikhulu la yes lord
so sokusatha lokho nje nemcojo kaNkuluNkulu la ukuthi i-deliverance ikhona. Exactly. So ngenda kusina laba besibakaza bakhaze sesibasa umlilo lapho ngoba umuntu prophet usize kubasa umlilo sokwenza njani Sibanda umlilo sobitwa kanzi i-deliverance. Exactly. Nalokuwa kwalabantu kuthiwa lapha la keeper just le demon kuthiwa nalimwa dleke mngana shayeka phansi Akusinto le entsha into into lekhona nje kwenta kumsebenzi kaNkuluNkulu kuyadeliver qoshwa demon etimpilweni ebantu. Yeah ngiloko nje besikuphethe kakhulu iProphet of God. Ngiyathemba ukuthi bavile babukele emakhaya. Yazi lesibavayelise ebhuti lomkhulu. Bukele ekhaya egameni lenkosi ungatibambelelike. Njoba sowuvile sikhuluma manje la kusasa ngikhona embekelweni. So nga 11 ekuseni ngikhona. Nangemgcibelo ngikhona nga 11 ekuseni egameni lenkosi ngiyathandazela. Ngiyaprofeta. Ngiyadeliver. Ngiyaprofeta. Ngiyangithi ke when I see your face I shall prophesy. And once I prophesy your deliverance is a showcase. Mbona mekhalo khona ngijima ukuthi inkwe sidibane khona embekelweni kaMprophet lamadimoni mangubona umangaso wakho kwase uNkulunkulu wasezulwini angabusisa ngithanda sakho ufake mina. God bless you. Nami ke ngithi usale kahle. Amen. Amen.